Aribyo. Uherereye hano mu mujyi wa Kigali, akarere ni aka Nyarugenge, aha turi ni kwa Makuza, aho umugabo yibye akaba ari gukubitwa nk'ingoma y'abaporoso. Nk'uko muri kubireba kuri kamera za Kidatsamura TV Rwanda, murabona yuko uriya mugabo bari kumukubita amakasike mu mutwe, bamukubita inki, ingumi. Uyu mugabo rero yinjiye hariya, yatangira kugereka telefoni, bamuhereza telefoni imwe ya iPhone 15 ndetse bamuhereza n'indi telefoni ya Samsung. Nibwo iyi iPhone yayibikaga mu mufuka asigara na Samsung. Mu gihe ari guciririkanya n'umucuruzi cyangwa arimo bumvikana igiciro, baza kunaniranwa. Uyu mugabo birangira telefoni imwe ayisohokanye. Kureba umucuruzi asanga telefoni imwe ntayo afite, nibwo kubyira bano bakomisiyoneri baba bari hanze ati uwo mugabo anyibiye telefoni mu mufate. Kugera hanze uyu mugabo bahise bamwakiriza yombi, bahita batangira kumukubita bamuhondagura bamuziza telefoni yari yibye. Ubwo bamwe bavuye mu byabo batangira gushungamiriza bavuga yuko nimba iki ari igisambo gikwiye gukubitwa. Ibi ngibi byabaye ku iki gicamunsi ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa kabiri, nibwo yahise ahamagara abakomisiyoneri b'amatelefoni ngo bamutangire. Hari umusore umwibye yambaye agapira gatukura, nibwo uwo musore yasohokaga bahita bamufata bamwicaza hasi, batangira kumukubita kasike zo mu mutwe, ingumu zo mu mutwe ndetse n'ishyi zo mu mutwe. Baramusaka bamukuyemo ikabutura, basanga telefoni ayifite muri mucikopa. Asobanura ukuntu iyi telefoni yayiguze kandi yayiguze imuhenze. Bamubajije amafaranga yayiguze, avuga ko yayiguze ibihumbi 500. Nibwo bahise bamuvumbura telefoni igura miliyoni imwe n'ibihumbi 500. Gute wayiguze 500 kandi ari nshyashya? Nibwo amucuruzi barimo baciririkanya mu biciro yahageraga, avuga yuko iyi telefoni ayimwibye. Yamuhereje telefoni ebyiri ya Samsung n'iyi iPhone 15. Birangira amusubije Samsung, iyi ngiyi arayihisha, avuga yuko indi yayimushubije. Rero nibwo uyu musore yabonye yuko isi imuguyeho, batangira kumukubita ishyi nk'ingoma y'abaporoso, ingumu nk'ingoma y'abaporoso, imigeri nk'ingoma y'abaporoso. Ni mu gihe abaturage bari bahagaze aho ngaho bavugaga ngo mukubite igisambo kugira ngo ibisambo bicike hano mu mujyi wa Kigali. Nk'uyu nguyu yaraje gutubura hano ku iposita, ayobeye yuko hano ku iposita hari ibisambo bimurenze. Ni mu gihe hano mu mujyi wa Kigali hakunze kugaragara ibikorwa by'ubusambo, ibikorwa by'ubujura, cyane cyane hano ku iposita, hano kwa Makuza. Ugasanga umugabo yambaye agakoti keza, agasuti keza, ugasanga ari fiti, yarangiza akaguhagarika ngo meze ute, ni meza, ushaka iki, nshaka akazi. Aho ngaho iyo umubwiye ngo ushaka akazi bahise akubona. Aravuga ati rero hano dufite akazi gatandukanye, ufite ndangamuntu, yego, ufite ubwishingizi mu kwivuza, yego. Ukavuga ati noneho muye no mu boss, noneho agiye kumereza akazi, akahita gusaba nk'amafaranga cyangwa akahita gusaba telefoni yawe kugira nzanira agakayi hariya cyangwa nzanira agakaramu hariya, ugasanga telefoni yawe arayijyanye. Hano rero hakunze kugaragara ibikorwa by'ubusambo. Urabona ko uyu mugabo nawe ari fiti, yari yambaye neza, ariko kuntu aje kwiba hano ku iposita ndetse wagira ngo ni ibintu yari yapanze. Nibwo rero bamufashe ku iki gicamunsi ku itariki ya mbere y'ukwa kabiri umwaka 2025. Yafashwe mu masaha ashyira saa 6 n'igice. No munsi hari ku cyumweru. Ubwo rero uyu mugabo yafashwe agakubitwa, ariko aza kurekurwa arirukanka ahita agenda, ariko bagerageje kwanga kumurekura kugira ngo bamushyikirije inzego z'umutekano nibura bajye kumufunga. Gusa bamwe bavuze ati mumureke yigendere, ubwo ibyanyu mubibonye. How are you? I would like to tell you that if you are new in this channel, Kidatsamura Rwanda TV, subscribe, like, and I would like you to like and subscribe and do everything well. So hit the post notification, ring that big bell, and I hope you guys are okay and you will have good luck. Bye.